Girang ba asnang bat kidikot jong senglong kemie jog hima nubo sopho hakanyo tere gurisau arajar arpusan kila pelong ya kejing halang pat ba ha ko office jong siem nubo sopho harang blang ha ke district southwest Khasi Hills. Komsi bentah ban pendam jor girunar ke belakang ya ke kali jong acting siem ke hima nubo sopho upa em Ferdinand siem yong ha ubnai bulale. Kirang ba asnong bat kidikot jong senglong kemie kila pendam jor girunar daga bagenturu ikibor kaan bakin cimkea ban tuet mardor girunar. Bat ban penishtom daga beteng yakini gibriyo gibalale kikam giba penchong sier kinong elam jong kahima. Bat kiban kem bat pensitom yakini gibale peman yalong kungi nong punya brio di ngauber ya piki pada para dikot jong isolasi bat baro bangin ya simpia bangin ya selain bangin pak jing to hapok ko upis jong an kanang ban pensitom yakini tiri boman. Lingba kajing lum yakane ke dorbar special dorbar jo kahima no bos simship nagaleng jongi kum kirong ba snong ngile poilut hangni khamtam po office jong usim ngile da berai bat ngile menjur lang barok khot ba ngide pendrem mardori tu breu lane kanu ka breu ka ba le penken lane lebe an yak tu gakam pan thang yak kali jong u acting sim jo kan bos simship haga arpunyu terik benai bukandai khamtam menstep jong arpunyu terik benai bukandai te nagaleng jongi kum kadarbar jo kahima ngi sebat penamjur bat ngi kirparu ia USP nane ye kibor jong ka office jong ki police department penchimkia ya kane kam ban wadbnia lane ban wat yik tu kibriu kibar le klemakor lane kiban le pen klumari ya kanai ka imlang kasalang khamtam ha kanai ka po ka hima kanai ka sinong ka thau ha kanai ka hima no bos po simship te nagaleng jungi ki ba donang hang ni seban perem juri tu ki beriu ki ba donkti bat ladang ilap ye knu ki ba le be an ni don kamban IT syaga bor jong ki police department bagin le ye ka ban kam te nagaleng jonga kita don seklipat ki ba ai jingmut lan bin ai jingkren nagaling jonga kumurang basnong ngiso ban ai tang kita kintin ban kelpat juri khamtam haki bor gibaneng pakin le ek ban kam.